أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. On je taj koji vam je zemlju pogodnom potčinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se iz njegove opskrbe, a kod njega je proživljenje. Komentar 15. ajeta. On je taj koji vam je zemlju pogodnom potčinio. U ovom ajetu uzvišeni Allah obavještava nas o svojoj posebnoj blagodati prema njegovim stvorenjima. On im je potčinio zemlju i učinio je pogodnom za život, stanovanje i hodanje. Na njemu je ljudima pripremio razna dobra, tlo za usjeve i plodove. Pa hodajte predjelima njezinim, to jest putujte različitim krajevima njezinim tražeći dobiti i koristi za vas. U ovom dijelu ajeta spominje se razlog za prethodni dio ajeta, odnosno da bismo mi živjeli i ostvarivali koristi. Uzvišeni Allah nam je zemlju potčinio. Također ovaj dio ajeta ukazuje da je neophodno ustati za nafakom i tražiti je, to jest sticati. I hranite se iz njegove opskrbe, to jest putujte i tražite od Allaha lijepu opskrbu za sebe dozvoljenu. Ono što vam i kako vam uzvišeni Allah propisuje i daje, a kod njega je proživljenje. To jest nakon života na ovome svijetu vi ćete biti proživljeni kod Allaha na drugome svijetu. Iako je svevišnji Allah dao ljudima mnoge blagodati, te im omogućio da stanuju na zemlji, neka svi ljudi znaju da na zemlji ne mogu vječno ostati. Dunjaluk nije vječna kuća, već prolazna stanica. Svako živo biće smrt će okusiti, a zatim kada svevišnji Allah odredi, svi ljudi će pred njim biti proživljeni, a cilj proživljenja jeste obračun za blagodati koje su ljudi uživali na dunjaluku. Poruke ajeta. 1. Ajet spominje brojne blagodati koje je uzvišeni Allah dao ljudima. Zemlju im je potčinio, učinio pogodnom za život i rad, stanovanje i obradu zemlje. 2. Ajet podstiče na poduzimanje dijela koja vode do postizanja koristi, što opet podstiče čovjeka da živi od rada svojih ruku. 3. Čovjeku nije naređeno niti određeno da mora živjeti na jednom dijelu zemlje, već tamo gdje je život za njega bolji i korisniji, neka ide i živi tamo. 4. Ajet naređuje čovjeku da se hrani dozvoljenom opskrbom i opskrbljuje se svim korisnim za njega. 5. Ajet ukazuje na prolaznost dunjaluka i podstiče na pripremanje za ahiret, kao što se zaključuje da je ovaj dunjaluk mjesto sjetve za ahiret. 6. Također ajet ukazuje na važnost pravilnog korištenja opskrbe na dunjaluku, jer to utiče na ishod na ahiretu, a naročito ishrana. 7. Ajet potvrđuje istinitost sudnjega dana, proživljenja ljudi iz njihovih kaburova i obračuna za djela koja su činili.